إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ady zay amin'ny toerana ny fondy Moanjaha, Allah maghfir laha warhamha. Fondy Moanjaha dia izy fondy voalohany nanokatra nampijoro tamin'ny 1977. Ka nampijoro teto fondy amin'ity toerana ity Ambalavola Potobe zay fahaizantsika anazy. Maro ny mpianatra izay nampianariny teto. Ka tamin'ny fotoana zay moa zay mbo kely karaha fanaregny feo mijoro zany le olo mandalo navy napitra le zanany amin'ny madrasa eto. Ka misy mpianatra raiky le voalohany nampidirina tato izay antsoina hoe Liza Toharati Ibrahim aty. Ka i fondy Moanjaha izay fantatran'olo amin'ny anarana hoe Maman Karima na fondy Ngizy. Izay fantariny maro anazy zany hoe fondy Ngizy na Ngizy. Ary nanambady izy Sheikh Said Ahmed Sheikh, Allah maghfir lahu warhamhu, izay matory amin'ny mosquée Chavely. Ka niroborobo ty madarasa ty tato mpianatra maro na lahy na vavy. Reto avy zany le mpianatra le voalohany tamin'ny mamansika fondy Moanjaha, Allah maghfir lahu warhamha. Ato misy lehilahy, misy manangy iny zany le solotenan'ny lehilahy fa marobe zany ny mpianatra tato. Sasany any fa France, sasany any Arabie Saoudi, a Mayotte, a Comore sy ny sisa. De mars 2005 zany nafatesany fondy tsika Moanjaha, Allah maghfir laha warhamha. Fa talohany zany izy narary, lefa narary izy, zao ny solotoerana azy mampijoro foana namany nampijoro agny tamizay, sariny ala tato, ka nanohy le asa mifampijorona. Jusqu'à aujourd'hui, mbola antoy le madrasa ty amry. Anisan'ny fondy tena nampijoro ary izy ka mititanareo amin'ny tanako ty Ambao nijoroako tamizao voalohany nijoro tato. Ary Ambao aty zany ty tsy nataonay amin'ny lakre fa zay manotra amin'ny Nyongo. Nyongo io harigny amin'ny vilagny regny fa fainay ampidiry rano hay zay mangala kalamo kakazo voanio regny io ndo anoratanay amin'ny Ambao ty. Zay zany boko fondinay io zany tena vraiment izy nampijoro. Tsisy raha tsy nampijorony zahay. Boko izy nidresy. Zahay voavango, zahay mangala Ambao ty ampidirinay amin'ny lambosinay. Izy mamango zay tsy mahazo lambosy fa mahazo amin'ny Ambao ty. Vraiment zany misy koa kobay agnarany kobay tamin'ny fondinay Simakoelo. Io ndo famangoana anay. Alhamdulillah zay tegna nafapo. Zay nazava le momba ny Simakoelo. Simakoelo io kobay, le kobay tsy midika mivola hoe natao famonoana fa io fanabeazana. Io zany anisany nampahendry zahay, nahaizanay mijoro, nanaja ray aman-dreny, nanaja olobe an-tany, nandoky raha jiaby mombamomba ny kabarin'ny donia ndraiky raha jiaby zany ny anaranay. Ewa, zaho moa zany anisan'ny mpianatra tato koa, zaza 10 taona zaho hoe dadiko nampidinireo nijoro tato. Raha tô zany konty 1979 zany zaho fa tato. De ty zany fondinay, fondy Moanjaha Soali. Ty vadinazy Mohamed Sheikh. De ty donc Maman De Gaulle izy ty rahavavinazy. Ty anisan'ny nanolavola zay tato koa rahavaviny ty tato nampijoro. Ka zay nijoro tato anisan'ny tsaiky zay nikotakota mihitsy zao tato e. Ary izy koa tsy fondy io nanao zezaka anazy na mankobay, nampahay zahay tsy nahay. Alhamdulillah rabbil alamin tantena nanjary fondy koa zio. Fondy zay fondy baka amin'ny fondy io zany tonga de nanjary fondy. Alhamdulillah isaka ny mamaky Qur'an antena matsara mitomany. Latsaka ranomaso. Amle fidiresem fondy izy koa fondy tsy nampijoro. Antegna tsy nahay aloha mafila warham. Tena faly zay amle dressage nataon'ny fondy. Anisan'ny zavatra tsara nataon'ny fondinay koa.
fitanana fihavanana aminay. Nambarafondinay, anareo mama raiky, baba raiky. Mifankatia zay hitanareo jiaby eto. Mbo tsy zahay jiaby io. Mifankatia zahay nambarafondinay, anareo mama raiky, baba raiky. Nampijoro fondinay. Zisky niany ty tsy miala agnatin'ny fonay, ino ty nataonay sary ty nambolena agnatin'ny tragnonay. Zay mila mahatsiaro azy sika teteky. Ata zay hitanao nataonay agnatin'ny tragno izy ty. Alhamdulillahi rabbil alamina. Makasitraka zahay. Ity anisan'ny akora iray fampiasaina ran'izay mijoro na magnangy na lehilahy mampiasa azy ty. Izy koa za fa hijoro Korany am'le fanomezana dabo Korany zany apetraka amin'ny marofaty le misoafo bakao zahay mijoro. Zany jiaby anisan'ny fampianarana nameny fondinay zahay. I fondy mondia io dia tsy nampijoro magnangy fogna fa nampijoro mbany lehilahy. Ke le raha tegna tsarovako fondy mondia zay na dia mandeha mianatra mandeha l'école, zay tsy maintsy mipointy agnatin'ny madrasa. Ke zay mipointy tsy maintsy mikoaridy aminazy amin'ny Korany zay disoro nampijorony zahay zegny amin'ny harofo. Izy mikorizy, izy koa tsy mahazo izy magnapody am'le harofo le ampanarinanay tato. Ke zaho io lehilahy anisan'ny nijoro tato. Tsy misy moridy agnatin'ny madrasa ty tato amin'ny fondy mondia io, izy koa tsy mandalo, izy tsy maintsy mitsanga mandeha mizaha, ndre tsy saika ampijoro iny. Koa fa misy andra roy telo tsy miboaka, izy mitsanga mandeha manontany halin'olo igny hoe manakory anao tsy miboaka, nakory tsangatsika. Zegny nataon'ny fondy mondia. Zahay manasoan'ny fondy mondia nangala hantoko am'le fampijoroana ndraiky fitaizagna nataon'ny nanay isaka fanjavan'ny Ramadany. Zahay mahatsiaro azy, manao sadaka, manao Korany, magnatra Korany aminazy, mandefa sadaka aminazy noho ny fitiavanay azy, noho ny fahatsiarovanay azy. Allahumma fir laha warhamha, mangataka amin-Dragnahary atsika izy hazo jannatil firdausi amin'ny place misy azy agny. Fondy mondia io anisany olon'ny fiarahamonina. Za koa tonga teto boka Soalala tonga teto za fa taminazy tato jusque ta maro raha nianarako taminazy. Raha tsy nihaiko boka tany avy eto zao nianatra, alhamdulillah raha jiaby maro raha nihaiko taminazy. Zao tsy afaka miala madrasa ty jusque androany. Amin'ny fitiavako fondy mondia nahariko rehemo azy, Allahumma fir laha warhamha. Allah mbo ampatoro fondy mondia amin'ny place tsara. Ndikinaka anazy, ndiky rohama anazy. Fotony izy nampianatra zay raha tsara, nampianatra zay raha maro. Alhamdulillah. Fa misy doa fataonay, zay rahanay ndiky mpianatra anazy reto, inshallah. Isaka zay raha fa mijoro, zay io raha fataonay, souvenir anay. Alhamdulillah. Rabbi alimna ladina fana, Rabbi fangina wafaki ahlana, wa karabati lana fi dinina, ma'adil kudru uta wadaka, Rabbi nafsina wa wafiki Allah wa karama wa kulli halalan daima wa ahlan antiyan kama nazal bihairin wa nufa kulla shar Rabbana wasli lana kulla shun wa akram biridami kaluyun wa qdi anna Rabbana kulla duyun والصلاة الله تغشى المصطفى إلى الإحسان والوفاء بكتابي في الإسلام شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرى اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسابح في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ